Nou julle. Nou, jy gaan sien hoe ek speel met dit. Wag, ek het hier nog ding in my sak. Nou, maar gaan 'n bietjie loading. Okay, ja. Okay, ja. Ons gaan speel die. Weet ons, ek gaan ja, ons het 'n nuwe hempe. Julle wil 'n nuwe hemp, ons maak nog goed. Ja, ons weet nie. Ons maak nog daai hempe. Ja. Nee, niks hempe, nee, 'n kopash. Ja, ons maak niks nie, ons. Ja, ek is net 'n nuwe speler. Ja, let's go. Julle, sit in die kamertjie hoe ons kry daai skeleton skin. En daai skin. Ja, en daai skin. Ek weet doen nie. Ek weet hoe daai skeleton skin kry. Sit in die comics, julle. Ja. Ja, ek wys ja, julle die kinders en die groot mense en mense hoe ek goed speel die game. Like en skryf jy love God Duty of jy like en skryf jy love God Duty of comics in the onder my YouTube channel Roblox. You love Roblox. Like en skryf, ja, love God Duty. Ja, like en skryf, ek kan miskien saam speel God Duty. Plus, jy wil graag God Duty speel jy op jou foon. Dat is for free in Google Play. Google Play. Ja, jy wil saam speel God Duty saam ek. My naam is Learner 1099. Jy spel verkeerd 'n naam. The challenger has arrived. Kyk hier. Kyk hoe my finish move like. Oh, is this? It is the devastating DDT. Absolutely Julle kyk WWE. Jy kan saam speel in God Duty. Julle wil. Another challenger approaches. Jy kan for free God Duty kry op Google Play of ja. Another challenger approaches. Jy kan eendag plak. Jy werk. Dat komt The uit de challenger has arrived. Another challenger approaches.
Ja. Ja, julle kan sê in de comics hoe my game kan meer so laag wees nie. Sê in de comics. Ja. Men like en skryf jy love Call of Duty en sê die comic jy love Roblox. Dan maak channel vrije mooies. Dat kan ik zeggen. Nou. Ja, ik was een beetje bad, my game is zo laggy. A challenger has arrived. Oh, great. Nog een challenge. Nog een challenge. Don't give up. Nee, Get up nee, and keep fighting. ja, dat is dat die Dave WWE ding. Ja. Oh nee, hij komt veel mij. Ja. Ja. Ja, ik ga maar. Another challenger Oh, niet approaches. verder niet, hallo. Ja. Ja, zijn het in de comics? Ja, raf, like als praten boyen. Zijn het in de comics? En like en schrijf. Je like en schrijf je raf als bij praat of zijn in de comics? Ja, laat ik like als praten filmen. Ik zeg dat. Ja. Almost there. Keep it up. A challenger has arrived. Ja, ik weet, zeg maar, was en Call of Duty weak spot, daar kan alles slaan in die game. Ik weet was mensen weak spot. Mensen kan one shot, ik denk je moet een headshot iemand. Ja, ik merk ook. Nieuwe gunshot. Zo guns. Ik hoor enemies schiet. Ik weet was dat nou, zeg mij. Another challenger komt weer? approaches. Another challenger approaches. Ja, dat kan baie pijn wees. Dat kan baie pijn wees. Ja, raak baie kwaad, moenie breek A goedjies mee. challenger has arrived. Speel Call of Duty. Ja, Call of Duty kan hier kwaadheid uitgekomen. Ja. A challenger has arrived. Nou, mensen kan baie sterkie binne wees. Baie goed in die game. Kyk, sê maar in die comics hoe jy voor kan meer so lagie wees nie. Sê in die comics.
Ek is die beste een in die game. Ja, like en skryf die een is so lekker. Sê my net in die comics hoe julle game kan meer so lekker wees nie. En myne. Like en skryf julle. Bye julle. Like and subscribe. Let's go. Away. Woohoo. Bye bye.